dia 8 de Augustus. TCB também su terceiro taste of Bonaire. E bia aqui combinar com Curoil. Kami na sa baiting ambiente atrobe. Eta tumulugan na parque di Isidel. Mirando ko no sa sile luna pasa. Eta tawatong exitoso. Dus nos pura to wala se bia ki wa kong etabay. Anto pawak si nos pos siglogra hasila na Isidel Park. Mirando ko igaso na sinahalto pa e parte di oratorio do nos opta pa busca sponsor pa cobe sa kinang. Anto pa nanta matong placer pa as esaki pa ibera mas grande e nos ta bisa ko nantanya grade nanta bin ko na props tam as nanta mo por as informação para a companhia. Dus video ko bisa ko e biaki nos sabiting ding e parte di Showtime. Kami nos sabiting Ocean Band ko trabay anima anoche aqui e também Steel Band. Anto pa nos tinda me ko to hobby great e bia aqui kuno sing mascota ng pemuchinang kami na kunanta tay presente hora largo pa no pasa kapatriat ko lang ito pa negranya ng tambe pa tochting algo great em parque hora largo kultura mascota na Mickey Mouse, Minnie Mouse, Spider-Man tur sa nalawit ay ding Teso Bonaire pa sina si atraksyon mas great. E mesmo momento, dia de ETs luna passada, nós tínhamos um comentário, kami na kunanta bisa ko tinha aero duishita pasa e a merenda mais great, which tapos sinta hunga. Dus eta algo toch obisa positivo, kami na kunanta mira ko parque tá mais ideal, porque plaats sa meta ideal e open abini tati basa turista mirando ko parte na tim basa hotel e bisa ko Augustus aqui, kota 8 Augustus, nós também tem matando ele mirando ko vakansia din Caba também. E horário de 6 horas para 10 horas. Anto, hindi ko bisa kita full community face sorte ambiente te ko 10 horas da noite. Com bom comida, nós sabemos stenta local, internacional, nós temos cocktail lang, dos bini uno bini tour, pa asida bingosa de outro Teso Bonaire, organizada pa TCB e também pa Curoil.